We madamu, zana iyo telefone nihamagare umuntu ushaka. Kose komeruka naraje ibiryo by'umwana mu nkono byaba byagiye. Iki? Ahako se wagogore biki gyo nesa nge n'umwana ninde mu kujya kubihi. Ni wowe. Kabimenyereye none se kubumbaza ubu. Ahubwo wananyibagije n'umuntu yangiye kwihamagara kanihamagare. Hado. Neza bite musaza? Ibuye. Uri mu rugo se mwinjirire mwa? Urabeshya mayiresi ingendo z'indege sinzi ko zahagazera. Sinzi ko ingendo z'indege zahagaze. Ariko nyine ubwo nta kibazo ntari bireka nshaka kandi mba mwana. Sawa. Umva madam, zana iryo kote nigendere nigiye ku gasantre wakanu ugiye kuzana. Gira fast. Ndaje. Ako mana yanjye ngiye bintanabirambiwe. Ese igikoma cyo naraje muri telemusi ko hasi ubundi rikote ko riremeye n'ibiki. Nabanga abagore biki gihe ubundi ubwo uri kumbaza ibiki. Boss arimo kabisa. Ari kuki? Ari ku meza nari maze gushyira ku meza. Ahubwo nutemera asanga bagushuye. No kuntu yarambenga ari muri Amerika sharika. Uko batagusoza kabisa. Nje ndi umuntu mubi buriya. N'umuceri wawe tukoze umeze neza. Agatungo ni kose. Ya rusake hasize ubuzimerere. Simon, wagize utese? Kari masanze grand frère wa. Gerambye yagiye muri Amerika, ntoyi ikintu ngwe nuko wamusanze. Gusa nta kibazo man. Usenje ute ko nta n'umuntu umwe wakubonye? Ahubwo man nyine ibisanzwe nk'umuco nyarwanda, iyo usanze abantu bakora nawe urakora. Usanze bahinga nawe urahinga, wasanga basenga nawe ugasenga. Ubwo nukuvuga ko ubwo nsanze muri kurya, cyane ndarya. Man, ubwo nukuvuga none usanga ndimo ndica nawe uzica. Ati Fred murebera agafokana azagira arebe ko yigenga. Grand frère. Foke mwari nida yazanye. Ati Fred wowe tuzumubwire ko akabati kibroke kanze gufunga. Ase grand frère umuntu winjiye kuri amando ureba wowe Yarabyemera nava mu maso urugo n'urwaje. Sawa. Grand frère. Man akabati kibanye nyine foke nayibuze tu. Say what? No. Ntago ari ngombwa ifoke. Man ko bitwaje amarushije ko ari fit imeze bite. Ibishyimbo ntabwo bitetse neza shanaga ibintu imeze neza kabishatse wanabyihore. Wanajya gusana twana tugasenga kugira ngo bibashe kugenda neza. Petit frère agiye gatanzuraza. Fe ntaribi. Ariko nyine bavuga nanjye gafoka mu gatwara. Amaze gusenga tuzitwara. No. Akose grand frère birabe man wonyura mu cikirusha azanye urara ari bubyemere ba. Arabyemera man azasoze kari mu rugo man. Man ahubwo reka Asema imeze bite no ko mbona mwapfundikiriye. se grand frère nagakwiye ko mane tugiye kurya tubanza tugasenga. Natwe turi n'abarokore mwana. Shara kibazo mwaye nanjye reka gusenga uranda bikunda. Ubwo nyine ubwigikwikiwe no gusenga. Ariko mwana isengesho ryararwo ryagera mu ijuru iki kintu cyose. Kanone maze nakayiko gato yanazanye nako behesha umwana imiti mu rugo. Nta kireka dusenge nyine imana ibiture nk'ibyikari. Grand frère wadusengera nari. Ubwo nyine nari ubwo nyuze kandi. Asema no bimeze bite ko mbona utangiye guterura ibi. Grand frère sinakubwiye. Iki nayo no mugabo. Iki. Wowe Basenga bahumirije. No, ubu tuvuga ko wandeba gana ko ni maze. Nayo maza gucunganya neza uvuga bari. Amani okaza niyo biri. Reka mwana tubwiriza nyine ariko. Grand frère. Mujinga nyine. Ngiye gusenga reba ndeke.
Manfred ko mbasize muri babiri wowe na wa muniga agiye akashaka kuba agiye katumureba Manfred dushobora kuba tugize amahirwe kigiye abonye narushike cyazanye byagara ko dushobora kuba kikoje hano hanze rero tugire fast food gisange dutoboye nyine tukiri bakiri kare bakanye ducabiranye twafasa twarangije Jesus is Lord. No, 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 no. Manfred ramje turamwemeje turenze Manfred sinakubwira mukinga wazanye inda yiwe biragaragara ko ako kamubwire shu dukubita ingegera kanaka tumurangize aka nakamenyero reka dukubita ingegera kanze mwereke